Welcome back. Still the Van Rep Radio. Ngadina didukan so nandi ngwana ndo mahongoni. Sinda promise zone ndari guys. I'm gonna let you guys watch the clip ya Monada kwambor hey dikoto dolo na homu na ndikolo na Big Zulu ko urwazi no afanoni ndikunda ndo muona hone ana so tamba I'm about to find him, and when I find him, hey, so yeah, man, I got the clip right here. So ndihondre bone babone zore uri mini Monada musachi kwamba nga Big Zulu afanoni abacheke bapfebo I get the Gajola Bisan. As long as I can muteka kamana rakono bonar inside because Labana no give busy reserve the college linchi give busy reserve the college linchi give the interview and give balago confirm a date or inside or roll one nini guy. Yeah, case. So Wango de wari kukolwa guy timiaga rudifase then rai levelela Monada habiri word rafita le mo decide auro li make sure I mean nar make sure rekumana date labon so decide le so na vem Big Zulu it's a message of Big Zulu. Le buje Big Zulu re renyaga date. If Big Zulu wando mo bona on message do fitela ke show or gi nyaga date and a date gi nyaga gamtswana don't pana so bampa gamtswana mara gamtswana make sure Big Zulu rumpa date because the interview is too much and I can say look the babujar again I'll confirm so Big Zulu genyaga date mpe date go fa kamtswana ebile bona get the Joburg go lata Joburg straight go lata Joburg ongolongo mo kukumana wena mbujuru mo guy ke do lata Zulu umpe date or relwa nini Lebon? Yeah. Big Zulu, making sure le sharam top tay kumana Big Zulu. Big Zulu, kamtsana wanandrumele location ongolongo mo bona kedo daga jedate mo wanamo imilo wona kedo make sure ngizama was dompi. Guys, what do you think about this? So, fitsani message wa Big Zulu, lebo je Big Zulu genyaga date. Genyaga date. Nyaga date kuda date. Ene vele gi mulata na mo abona. Limujor ampe location. Big Zulu mpe location. Ongolongo mo bona ke do ladra abako mdrivera nepone bahone andiko babudza bone ari Monada ukouda ako huma mulata go je date ne do make sure umpa date anamo bona ke mulata ka Joburg even if KZ ene ke do mulata Monadas ari ke Monada lanswar ya ke utswara Big Zulu do mpa date ke bala go confirm the interview anabelo na nini guy labona rebe nene kala reme the date so Big Zulu rumela location ya ngolongo mo bona go lata straight o mpa date go boela Limpopo ke tsori date guys rumela location ongolongo mo bona Big Zulu mpe date ongolongo mo bona oh okay wako difera yavuja difera yabona blogaru udzeni mo yale babile limtekilo kondodzeni so areki check inbox then that's right ngimogo munyaga wona namo ibile I wish asgaba mpile date ampile location ginyaga ujia date mwena bo wona ginyaga ujia date mo bo wona go wela Limpopo kutsori date awe I Monada uruko the date rendered a boxing here for Zuru Tangana Mini. So guys, I'm gonna follow up the story, which means I'm gonna give you another video or another clip yori
after vhathu osvika hune vatangana ezwi Monada chiri kutevera date Joburg hoitea mini osvika hune aiwana date oiteverera oiwana hotangana mini hukodza zvipio hukodovonana zvipio so ndingadzi ndikadva ndidukaniswa ndi mwana ndwamahungu ndisendomba zone ndari guys aona zvimwe we're still gonna give you more stories vasingohangwa the higher table is called that litafulani the podcast is coming very soon so vasingova surprise ni Mr. Rasona Uhuru and Matere. We're taking Van Rap Radio to another direction, but we're not gonna close down Van Rap Radio, guys. Mabarabara si on hayo pezi mapungorozana ne uri Monada uri mini hapo bomufa uri mini Monada nirina mufana Monada uri mini iyo manyana guys hey azidobuya hapa wone vemenyana auna na zvimwe azina ndidukaniswa ndi mwana ndwamahunguni Monada kotevera date vone vemini ngelifungo zvazvifani nda